Ja, beset dat pesele. Ya ule si winga da ton ya tata tangata ton fia pese fia pese ata ya mai alfa fe lo ile tangata utele ole sa fatonunga me ya langona lo loto to sa ula tato pese ya sa uni lo le fa lo le bole atua ya la ulu o fa manga ku mon melo le non fo ya ko ya lula ko en fo la lo wa ki go fo la lo ya lo fa pale o le tua e ki go fo la lo fa ma la lo fa pale o le tua ko kasi ala le a tua mai lo me ya sa mi lo le fa no le po le tua tai u ngabo ato au fa popo fo e masi me on ol fia ele ese tu la fo no me le pa u boale me o aka ko ngai o inga fai e sila le tu to no da tu lutu amen ia sa uni lelo anganga lo loto le tai au fa longo le pole tua vi ia le tua ono Yesu amen. Amen. Vi le tu neta au fatalo fatu so man malo Yesu Keriso tatu olima tatu faolo. Le lava le tu moni fa maoni upo presentato pesenita. Ole taton de Yohane 12 persuma leono. O fa pe lavona lo fa maile tu whoever shall believe whoever shall believe will have everlasting life Amen. Sa tonu ni tau sta matango fia sa uniele tu mo tatou. Fatalo fatula inisio tatou ai ngam fanta tu toi fai sa uninga fatasi ni tau. E le lava le tua. E fengo fia sem tau pe fia tau talangia ni tau ta tonu la mo ini mai lo fonga As you close your eyes this morning, we depend on the Holy Spirit to lead us and guide us as we listen to the Word of God this morning. Faitau tua ilo lofa maloanga leia te mātou nei tae au. Whaftai tamā wai le lei lava oe. Sa auni lau whanau e whanongo i lau upu nei tae au. Whitalai oe tamā. Whao ngān mea whainga luenga. Ia nā tia. Lau nei tangata i ia. Whaia oe. Ia sili ona whanongo ina oe tamā nei tae au. We pray, Father God, that you search our hearts this morning as we listen to the Word of God. Whatever that we need to adjust or whatever that we need to align with your Word, that you will speak into our hearts. We
put our trust and we depend and rely on your Holy Spirit to minister into our hearts this morning. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen, amen. Turn to the person next to you and whai e leila tua. Liwa tafa tantena o tafa o whai e leila tua. Ta tonu ne tai ao e peona, ma ele upulena a mataile tato vi inga ne tai ao. Wai e ma whai ona alua e maunga iova a. Na e sawe lalo lewa iai lima maa. Na e sawe ma lisi peona e whaalunga ne tai ao a. Ai whaftai le atua wai e so o a le maulena mai e le tai ne tai ao. Ma le mta upo tui tala noa ne tai ao a. I want to talk about a simple topic for you and I this morning. And we have a couple of scriptures for us to, if you want to write it down or you can go home and read it later on. Faitau nao e Tusi lalo, e alu whale Faitau se taimi, se si taimi. Ale la lau atu Tusi e tango e wha mau lalo a. O le SAPAKUKA e lua whai poe wha. SAPAKUKA e lua whai poe wha. O le ROMA mua whai poe sumar fitu. O Tusi Faitau ia tātou. E Autu e tātou mta upu ne tātou. These are all our scriptures I've taken to base our encouragement this morning or where our topic is from. And KALATIA tolu whai poe sumar tasi, Galatians 3 verse 11. And the last one is Hebrews 10 verse 38. EPERU e tsfulu whai poe tosu malvalu. I le SAPAKUKA e lua whai poe wha. Whaapea whauta o le ua whaafeteina e le tonu ilona loto I to tonu ia te ia. A o le ua AMIOTONU e ola ia ilona FAATUATUA. Habakkuk 2 verse 4. Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Romans 1:17. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Roma mua whai pa sumar fitu, a wā ua whaalia mai, ai le AMIOTONU o le atua, I le FAATUATUA, ina ia FAATUATUA ai, pei ona tūsia, e ola le tangata AMIOTONU I le FAATUATUA. Katia e tolu whai pa sumar tasi, a ua I loa le lei, e le tau AMIOTONU ina se tasi luma o le atua I le tūla fono. A wā e ola le tangata AMIOTONU I le FAATUATUA. Ma le EPERU mulmuli, Galatians 3 verse 11. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. And our last scripture, Hebrews 10:38. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. EPERU sfulu whai pa tosu marvalu, ai ola le AMIOTONU I le FAATUATUA. Ai ola le AMIOTONU I le FAATUATUA. O le tatou urtalana ne tai au e ola le AMIOTONU, sorry, whawhaingo whiakura mta upu mō nei whanau I le, kids, if you're listening, FAATUATUA Our heading this morning, for our topic this morning, the just or the righteous shall live by faith. Pe ona tā ua tamā, o whaalonga whata talo nei tae, o oho tangata AMIOTONU E lo whaapea lai, leise si o AMIOTONU o mafuena, mai lem tā upu. Ai o se whaamalosi mo oi mau, langa lua tātou I ai I le taimi e to o tele o ese mai le FAATUATUA. E malama e o ngā tūsa lau AMIOTONU ma lau FAATUATUA A wā e ola tangata AMIOTONU I le FAATUATUA Nai sau le mua Timoteo e whawhai pu mua, lo moni mau tau tino mai le nganga e to tele
e o ese mai le ta whaatuatua, pe o le mafuanga na o mai le tātou mta upu nei tau, ina ia whaamalosia oe, whaamalosia o, don't be out of faith. Turn to the person next to you and say, don't be out of faith. Don't be out of faith. Why? Out of faith, le AMIOTONU. E ola tangata whaatuatua i le, AMIOTONU Hei ngofia tātou mta upu AMIOTONU, the just shall live by faith. Another word to explain just, our young ones, our kids, the righteous, the right person. AMIOTONU. AMIOTONU means right action. AMIOTONU. There's two words there. AMIOTONU. So amio means your character. Tonu is right. So if you're a Christian and your life is not right, it means you're not living by faith. As Christians, we believe in the gospel of Jesus Christ. Tātou tangata ke siano tai tonu i le tala le leo Yesu Keriso. Tai tonu tātou ole mea, maalia ia Has anyone seen Jesus? O vai se sia Yesu? O vai se sia le atua? E alanga e sau tapuai. E te tapuai I lunga lo whaatuatua. Tai tono tātou mai whaapea. A lot of us, we say, I love you, God. But the question is, have you seen God? No, you haven't. But it's because we connect with God through our spirit person, and our faith. That's why when we sing out of faith. When we lift our hands out of faith. When we worship God out of faith. So faith is not something that we switch on and switch off. Faith is a lifestyle that you live from Monday to Sunday, Sunday to Sunday. Do you agree with me this morning? Turn to the person next to you and say, faith is not something you switch off. Don't switch off your faith. Aura tape e alo whaatuatua. O le skanga e pe I fo ringa whaatuatua. O whaataitainga, kero whiaku o kākou E lui e fwoi tātou. Iei ni sistemi tātou te oe whala le atua whaperau. Kua kumu ngā kalar whaatuatua. E kere lor whaatuatua I ko kongus whatsa. E ke loa lo langa kua aku mat whatsa. You don't know a person that is full of faith inside of church, but you know that person that's full of faith, how he conducts his life outside of the doors of the building or the church. Does it make sense? Like Brother Evie always says, we don't have cameras following you. That is not our job to judge one another. But it's for you to be filled with faith. O le matawhai oina o ia tumu oe I le whaatuatua. O lau whaatuatua lau I roa lea o le atua. Rau roa lea lo iei le atua so se mea e te iei Man, are we all right this morning? The just should live by faith. The just should. You are a righteous person. O ora tangata AMIOTONU. Man, I used to come to church. Whapenau la ngonga. Say, Masani, man. I saw it says because shilinga. I think past members of our church will know my history is bad. I don't want to go back to there. But I use it as an example. I thank God I'm not where I used to be. But I am where God wants me to be now. But God has a lot more. But it comes down to a life of surrender. Faitau atua. Ke leo ke mi whanga le sa ngofo whai ngā whaapeka ika. E le karia o le atua wau kankang sala. Le sa whaia le hama lea sa o ingo ngā pō. Le sa o ngā ngā pō. E alanga e whaapea o organga leanga. Lava mawhauwhaunga e whaatanga le atua e na te
O soi e le tua tātou olanga. Aore, pe ona e whaalongo, le aso sama, le aso sa. Pauale mea sauinga oi, sauinga oi, fasting whaumatia oi a. For you not to be in faith, not to believe what God has done for you are. But Jesus said, I have come, not I am going to come, not I will come. I have come. He is with you right now. But the reason why we fail a lot of times, on mafuanga mafoi on tatou, to ilalong na tatou, whaia ina ile te apolo. Wa ulava a. Who drives the wheel of your car? Who drives the steering wheel? Ai oso tonu lo ta vale, wai a velo ta vale. O oe lava a. Whapena fo ilo soifuanga, whapena fo ilo soifua, whapena fo ilo wola a. O oe nai tuat fo uli alo ta vale. Tu sala o oe. O oe te whata ngā po wai e a. Controlina lo wolanga po wai a. You allow who drives your life. Who shouldn't a. The just shall live by faith. Turn to the person next to you. Liliu atafa fai tangata atafa oe. E ola tangata AMIOTONU I le FAATUATUA. Amen. Awa pa pole pe fa pe fo ela titilo FAATUATUA. E o fo ela so na fai a Yesu a. Ya le ie fa tu telen ma tu FAATUATUA a. Even the disciples of Jesus, they cried out to Jesus, Lord, please increase our faith. Whatever faith that you have, you need to increase it. And you can't increase it on your own, you increase it with the word of God. Ele mawhai one whaatupu tele ina lo FAATUATUA ona o oe lava. E mahafu ona tupu lunga lo FAATUATUA ona o le upu ale atua. Tala tu spa ianga sa Roma a. E tupu FAATUATUA I le mai le Samoa e tupu a ka le tupu kusa o le mea alunga I lunga a. A sau le tu spa pa langi fa pea. Faith comes on me sau a. Ai mai o le Samoa faith e tupu le FAATUATUA I le tau longo a. Ai sau fo ila I le whapalangi kusa a kau tau longo pe o se mea lai announce a. Pe ele a sau whapalangi whaalongo a. Ke loe tu tusan mena, ai tō anga tau talama, e tau tino le upo le atua, e tō anga whaalongo le upo le atua, e tupu e longo le FAATUATUA. Man. Ke loe fia makako e iskem wanga le fia ke eva mai whaalongo I pese wanga le a, I love songs, wango whaero tō rua, my favorite song I like in Samoa, love song, Sosefina. Fiji's version. Ova foi Sosefina ke lon me alu lo ma vovau. Ke pese Sosefina. Mar Sosefina ke ma vovau ai a. Le e ma ali e vanga le a. Alo tom fai ma moli atse ata. Ina ia o le me alu I lo ma vovau. O le mea o le mea fai fa tumo lo ma vovau. O le mea fai nga e tumo ai oi a. A whaatumo tātou mawhauwhau, whaatumo tātou loto le upo le atua. Leo ngā whaatumo tātou mawhauwhau le upo le atua. Ai hola ai. O le mea nai sili ona tā ua I luma o le atua, o tātou wola I le upo le atua a. Amen. Peno tā ua. Yo o fwele au so ona whai Yesu a. Whaatupu tele mātou FAATUATUA. Ai maari ia, o le ne e tele na lavelavea tātou whaalongo I le aso sama le asa. Evie always brings up the mustard seed. For my Yesu, a peiro tau FAATUATUA peo le fuatinapi. Ok, lo le ake le fuatinapi. Lo sesi, o vai sesi e fuatinapi. O vai. Ngai, o I vai I luka TV. Gero, ke li vai foi se fuatinapi. O vai foi lunga lata foi ya. Of aila pi fa pe te le fuatinapi. O lo mai fuatinapi. That's how big it is when I saw the picture. You can't see it. So you know, it's important that you have faith. It doesn't matter. I don't have faith. But as long as you have faith, but it's your responsibility to build that faith.
Because that mustard seed, from that, it grows. A taule au kangoso e pole ale te le e tupunga i le la au le mustard se fulu fuku ngai lunga it's a massive tree. E whapena foi o tātou o ranga whaatuatua pe a tātou talitonu, ma to anga e whawhanga o tātou o nganga i le upu o le atua to anga e whaatanga le nganga pa ia e wai pe ona tāua tamā nita au. You know, the Holy Spirit doesn't leave us. Because Jesus promised us, He will never leave us nor forsake us. He is with us all the time. But sometimes we are defeated because we rely on our own strength, rely on our own understanding instead of listening to what the Word of God says. I le luka na suma fitunga whai po ono ngai sau le upunga o whetalai atu le alii a whai ua tusalo o tau whaatuatua ma le fuatsinapi. Po ua o tau whai atu le nei suka mina ia lia ina oe ma ia tutoa ina i le sami ona ana mai lava lea ia te o tau. Man, faith. Our journey is a journey of faith. O tātou savalinga, o tātou malanga, o se malanga whaatuatua. A wai ele tau oe ma listangata, ai tau oe ma nganga leanga. O le nganga vai la, e tau oe, e kusa whate tainga, ma ua ma TJ. E oso i whala nganga leanga, oe a TJ. Whai a TJ me le whetaui. Ia pe o nā e whaatupu era o itanga, o itale a TJ. Ai reiro, o le mea le, o le nganga le te tonu a TJ, te i whamtala ati. Roma nai sefulu whai pa sumai fitu. O le nei e tupu whaatuatua taulongonongo. Faith comes by hearing what? Hearing the word of God. Hearing the word of God. Kids, if you're writing notes down, faith begins where the will of God is known. E a matat whaatuatua i le mea e loa i le whina ngalo po le upu o le atua. Turn to the person next to you and say, faith begins where the will of God is known. Faith begins where the will of God is known. Thank God. Every Sunday that we come here, o aso sa umata tau te o mai ai, e te sau te whaalongo le upu o le atua. O le whanganga lea lo wanganga. It's the feeding of your spirit so that you are prepared for the battle for another week. And that's your faith. Your faith is strong. The vision of the o le whaalinga le tātou mafutanga ni. Le whaalinga le tātou mafutanga ina ia tupu I lunga ia matutua whaaleanganga. And I stick to that vision, and I believe we all believe in that vision. It's for us to teach the word of God, for you and I to grow spiritually, to be spiritual, mature Christians, to be mature Christians. And when we are mature Christians, we are ChristLike. A vea oe ma tangata o matua whaaleanganga. E a vea oe pe o Keriso. Wa o fuana lea me tuspa I e fuanga I e tātou o ranga Keriso. O toi mantua la ia le tala I le tangata whamama au. The story of the goldsmith. Ngā silingia, o le ane me whamamai le au, o le ane me whaangai whamamai. O le afi Ngā silingia la le whamama au, po le tangata le whaia le au. Whaafea nei loa wa mama le au. Tali le the goldsmith or there was a person that asked the goldsmith, how can you tell that the gold is pure, the gold is clean? And the goldsmith answered, when I can see my reflection in the gold. Whape whea ono loa wa mama le au, o oi mau o au. Whape whea nei loa wa mama, na uata ngi ai fō ringa. Wha mama au.
o le atua lea po Iesu le i o tātou tangata a. Amen. Amen. Turn to the person next to you and say, how's your faith? How's your faith? How's your faith? Amen. As long as you have faith, keep on working on your faith. Keep on working out your salvation. It's not for you and I to point to the, oh, look at that guy's faith. Oh, if you come my faith here. Nah, look at yourself. Ai whaoi ya oe, ai Elia ya Elia malona o savalinga. Oe whaoringa ya Keriso Elia. Oe peo Keriso. Are you like Christ? Il mātai ona e ono whai pasfulu, mātai ono whai pasfulu, ia o mailo malo, ia whai alo whina ngalo, ile lalo langi pe ona whai ele langi. Ele iai ma se soka ako o langi a. Koe o langi, leises. Whape whea la on tātou whai an mea a, whina ngalo ale atua le, whai ile langi, e tātou te iloa na upu a. Tātou tali tonu, tātou FAATUATUA le upu le atua au mai, o meia le tupu le langi a. Whea la ona, o le mea maari, e tele on tātou tala noa le maaro le atua, ma whapewhea on tātou o ngai le maaro le atua. Ai le tala noa ile o langa e tau on tātou o lai ile maaro le atua, ile laro langi nei. Ia whaia lau whina ngalo, ile laro langi a, pe ona whaia i langi. Tu sala pe ona tele na sau noa tama, pastor will always say, lo e ola ile maaro le atua, ile lalo langi nei, Kusala e pupula o tātou matawhale anganga, so your spiritual eyes are open, so you can't see God through your physical eyes, but you know God is there, and that His Word, that through His Holy Spirit will guide and lead us on this earth. That you live like, that you're living in the kingdom of God up in heaven, Te amene iei? Amen. Question. Whape whea ona o man maro le atua i le laulangi. Whape whea ona whatau nuu mea le tupu i le maro le atua i le laulangi. O oi mau wa. O oi mau. How can the will of God or whatever is happening up in the will of the kingdom of God happen on this earth? It's through you and I. How can His will be done on earth? Same answer, you and I. But you and I cannot do it alone. But we rely and have faith. FAATUATUA matai tonu ile malosi e au mai ele atua. E ala lea lona nganga pa ia. Wana au mai lea nganga pa ia e wha malosi ai oe. Na e wha mai whai upo paulo. Ele mai lea nganga ke whiwhi ai. E nau mai ina ia alofa mawhau whau tonu a. Wha malosi ai a. Mele na mawhuna mai lea nganga. Ya oe mau a. Turn to the person next to you and say, you have the power. You have the power. You have the power. We do not walk by sight, but we walk by. Elesa valitato. I mea ali mai ai sa valitato il FAATUATUA. Mea le vai Amen. Pengo fiam ta upu Turn to the person next to you and say, walk in faith. Turn to the other person and say, live in faith. Live in faith. Ole mafuanga o kama so e fota to Tusi fama mole mo moka ni o mo motimo te o fa. Mo motimo te o fa. Ai fare fai po mo A lo tau tino mai lea nganga e o ese nisi I le FAATUATUA I tau sanga amuri In 1 Timothy 4 verse 1 it says, now the Spirit expressly says that in the
later times, some would depart from the faith. That's the main reason why I wanted to encourage our family that we do not depart from the faith. Because when you depart from faith, well, that's AMIOTONU. But we are in we are in the later times. We are in the last days. I tried to look up means na Tusi Paulo Upu ia. Malitemi na fio ese Yesu wa fio le langi ana malio Yesu ma fio. It was around about 35 to 40 years after. So from that time that Paul had said, malitemi le na fa pe mai ele pe tanga po se le upu na fetala ye Paulo fa pe lai fa mai le anganga. Ilo se anganga le anga au le anganga pa ia fa mai le anganga. Ito tele kusala lenga fai le taimina. Ai mai la luka ko mai ke minge o ai melena na tautala i Paulo Kusa ngai sau ela ia lalo malelisi ngai sau lalo kusa la tauto e fa alongo ia nganga ese e fa alongo ia nganga fa se ma ta upu a te moni. Kusa la peno ta umua. O le atua o le nganga lava ia kusa la leo fio le nganga kongo ya tatou ma foina sui o tatou o langa. O le tangata la le ia fio i le nganga o le atua. La ia tono le nganga ti Apollo Why me fai le why if fa pe fear how can the evil spirit work on this earth? It's through men as well. If God uses men to deliver the gospel, God the enemy or Satan uses men as well to deliver his false message as well. That's why it's important that we are strong in our faith. O tāuana o le Faamalosi o tātou FAATUATUA, tātou tō anga Faitau le upo le atua. Wa nai sau le tuspaia. Tofo nganga uma po pe mai le atua pe le ia. A sau rei lalo wau tō a tele perfeta pepero. Upo Yesu awana I whaase ina oe, awana I whaase ina ua. Amen. Ai ola le AMIOTONU I le FAATUATUA. The just or the righteous shall live by faith. We are living in the last days, And what the enemy is trying to do is, through people, is to lead you astray. Tai se ina oe, tai se ina o tāua whanga. E lau ngā ruenga, e lau mta whai oi. Umana I whaalonga lupo le atua nei asu. Alus whale. Kangu koe whai kauroko pia e reo sa ora mea la e whai mai re ri la. Eo whai, whangale, eo whai mei e tautalangi e pastor. You have a responsibility to check the word of God for your life. Because at the end of the day, a whaapea e se mei e watu au. A e tū luma o le atua, le asu whamasino e whaapea mai le atua. E lei se excuse whaapea, lenga whamai e pastor. Lenga whamai ha. O le tāua whangale, o te loa, whaftai le atua I auna le atua lo folfola lupo le atua. O le tāua whaina le so e lei ina ia I loa ai, le upo le atua. Awa a watu se, e alu se I alu mea Make sense? Ai tā ua whangale o le lui mo oima o ina ia iei foi sau ngā luenga e whai ina ia e loa e moni tofo ia nganga uma pe mai le atua tofo po sa o le upu lea pe dea ia. Hallelujah. Amen. Mātai o rusu mai whā whai poe whā. Ntali atu lea Yesu o whape atu ia te ilatou ia o tau ni whaase ina o tau e se tasi. Kang popo kang au ka whaoe whai au ngi whaase ina oi. Ma popo whai ei koe kiki a uma Whai au ke moi koe kiki a uma. Kiki a uma. Amen. But man, the struggle is real. The struggle is real. Being a Christian, the struggle is real. Give up, oh man, no, it's an easy life. The struggle is real. But you know,
The struggle is real, but you don't have to fight alone. We thank God for the Holy Spirit who gives you the strength, who gives you the power. Ke loko haka pese mea lea, te mawhaia mea uma Faamalosi mea Keriso. Ai ngale o mea koko whonga, o le fia loko vai. E moi. Wei, sao si o kinga. Ke lea ka haka pese mea lea, te mawhaia mea uma, hallelujah, te mawhaia, ngale pe oso fafo se I fole inkia ko kongulaka paka le oko saunge paka. Wai le o teimina whaatanga I le anganga le atua. Man, even like having 8 kids and like, oh no, I'm not, kero whai aku pe o lo whangau ki Apollo, lo whai aku vangale I pe a o se mea, I se mea tupu vangale. You just have to try and bite your tongue and show Christ up, because no one's going to stand there and say, and let someone talk bad about your kids. But being a Christian, it's not easy. But we thank God. We thank God for His Holy Spirit. We thank God that we serve a living God, that He is alive, that He is with you 24/7. What is faith? What is faith? Kids, TJ, what is faith? Anyone knows what faith is? EPERU sumatasi. Hebrews 11 verse 1. TJ, yeah. Yeah, believing. That's good, believing. Trusting, Te tonu, believing, putting your trust, faith. All these words explain the word of faith. We hear all the time, Proverbs 3, verse 5, verse 6. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. What that means, that trust there means about having faith in God. Ye FAATUATUA ya Fasamoa. But the true explanation of faith, o le whamatalaina FAATUATUA ngai sau le peru sumatasi whaipumomua. Ar FAATUATUA o le whaalango le I mea we whaamoemoe iai, o le mauti noa le o mea e leo wa aia. E ke sau I le aso sama le aso sa, ke leo wa aia se lea, ke leo wa aia le atua Ai le ke mauki ngoa, I lau FAATUATUA, I lau anganga. You believe in your heart, that you believe with your spiritual eyes that you can see God, that He is here. That when you sing, pastor doesn't have to tell you to raise your hands up. Pastor doesn't have to tell you to worship, because you are filled with faith, knowing that He is here. Te amene iai. Amen. Le la uma tatum taupu. Le la fa uma. Ta tona wai mana malama whengo fia tatum taupu. Ai ola tangata AMIOTONU I FAATUATUA. What tama au FAATUATUA? Who is the father of the faith? Apeo amotama malan whanau. Kelen kako pese ai. To tele nau o gango sui por pese e dieta mamalan whanau. I le kenese na suma 5 whaipoiono, ngai Upu Faapea. O FAATUATUA foi o ia Iova, o na tau AMIOTONU ina ai lea, mai ai lea o ia. O FAATUATUA o ia o na tau AMIOTONU ina lea o ia. Pe ona Faamalosi tama ia oe, ne tae au Faamalosi tama, mo I tātou uma o oe o tangata AMIOTONU. Ai le mawhaina lua se tia Apollo nai sau ma lui mai lau ma wafau ero, oe ka Amio Kongo o ka umang kua wele la ma bla bla bla.
You are a righteous person. Turn to the person next to you and say, you are a righteous person. You are a righteous person. O oe o le tangata AMIOTONU. You are a just person. Kusa pe whamai kaua inga amalea, po pe whamai o wō le amalea. Ia whaia I lau a mio o oe o tangata AMIOTONU. Ia e whai ifua oe a oe o au o tangata AMIOTONU. Ma ia atangia I lau a mio o oe o tangata AMIOTONU. Ai mafua maila o no rau whātua I le atua. Te amene iei? Amen. So remember, pawan mea kia pola e kamu whai. O tofo e kongi mai ngā au inga I e awangi e taitonu, I e pau ai lewa a mai e le atua na whetarai Yesu na usau ina I e maua le ola ele whapea ole a au sau. Na wai a ole ola. Ai e le ngā luanga oe mau e whai ina ia whaatupu tele le ola le to tonu o tātou tangata Wa upo Yesu na usau e avatu ia e maua le ola ia maua atili. So that life that we have is to increase. Just like our faith. If you have faith like a mustard seed, the more you read the Word of God, the more our faith increases. Ole le rafa umatu tatum ta apulea. Our faith system in God is founded on three things. O tātou o langa whātuatua Elia tu e whaavaina lea I mea tolu. O mea mua, roa lofa. O mea lona lua, whaamoe. Hope. And the third thing is faith. Au le sili o nā mea o lea lofa. O roa lofa I lea tua. You know, when I was reading my preparing for my message, I was telling my wife, hey, you know where the word faithful comes? Faithful, like between me and my wife Jamie. Jamie will say, he's such a faithful man. A whaliu Upu Faamalosi, whaamaoni. Tumu o whaamaoni, Faith, a person that's full of faith. You know, if you have faith, we need faith in our marriages, we need faith in our relationships, we need faith. And the type of faith that we need is the type that the love, le alofa Yesu, le wafa malingi mai tutonu ya te tātou Te amene O le alofa lea. If I didn't love God, if it wasn't for the love of God, I wouldn't be faithful to my wife. I can love my wife and my own love. Ila lofa Elia. But if I got angry or I fell out of love, I fell out of love. Hanga me fell out of love. Ila lofa whaalalo langi ngā ia whakangaka. That's why it's important that we love God first, that He gives us His love, that we are faithful in our marriages. Amen? Amen. Turn to the person next to you, say, faithful. Faithful. But we get the picture, But this is our topic. The just or the righteous shall live by faith. We are in the last days. Lo tato ye yasumun muli. To tele whamailea nganga ia Paulo, kelo. Wailana mao le keiminga walo ia I Paulo. To tele o ese mat whātuatua. Tu mau I lau whātuatua Awa ale e lo whātuatua ele mwhaiona e AMIOTONU. E ola tangata AMIOTONU ile whātuatua
E la whaumatunga I tangata ia na whaatuatua I le atua. Wa le tuspa ia le Faitau tātou tumu tangata whaatuatua. Ono I tangata I o te mana oia mai ina I mwhaiona na Faamalosi I oe. I want to bring a couple of people from the Word of God to encourage us. First one, the father of faith, Abraham. God told Abraham to leave your family, leave your country, leave your people, and go. Go, leave. O se ata whataitai leo mai mo. And Abraham didn't know where to go. Abraham didn't say, it doesn't say in the Bible, well, where, God? Where do you want me to go? God didn't say anything like, God didn't say, go to the land that I will show you. It was through Abraham's faith, through Abraham's obedience. Upu ia ave umat whaatuatua. O riu start I o whaamaoni o tamafua ai o na tau nuu wholwholanga le atua. Ia ape ampe o na tato iei nei taimi ia. I le kenese na e sfururua ngai sau ai, le tala ia ape amo. I le kenese tosu ma le iwa nai sau tala ia Josefa. We all understand the story of Joseph. He was sold as a slave by his brothers. He was taken away. And in Genesis 39, kenese tosu ma le iwa nai sau ai, God was with Joseph. Sa iei le atua ma Josefa. Sa vaaia fo ile iei o le atua elana matai. The question for you and I, can people in the world see your faith? Even his master saw that God was with him. And you know how the master knew that God was with him? So se me e tango ai ona lima e manuia. Anything that he touched prospered. Anything that he did was blessed. And that's how his master knew that that God was with him, that God's favor was upon his life. Ai le moe le fili. Ako malama le to lua lon matai le tau whaatawa nau. Josefa, sau. Sau. For me, Josefa, how can I do this before my God? How can I do this? A person full of faith, o tangata whaatuatua, ko sa pedo i ele fefe au, na te iloa le ele atua. Ko sa podo i ele pule, ke iloa le ele atua. I believe that we are people that are connected. You know, Brother Evie spoke about connection a couple of weeks ago. I believe you are a person that's connected to God. But it's time that we connect more. Our faith is always on God. Nei upu faapea tuspa ia. Ia o tau mawhauwhau mea, loto mea o lunga. We must be connected always. Pe on ta o sort of tamaha. O tātou e ola lalo nei, ai whaatonu mai ele atua, whaatonu Kia mene ai. Faith. You know, faith will save you. Nei sau ile Ioane na e sfumatasi, pe ona tātou ai le tala advasantea. As we saw the story of Lazarus. Man, take my hat off to all the kids and some of the kids who are not here. Mai ele whatinonga e tātou whanau. But one thing I was really blessed of some of our kids was their success in school. Praise God, it's not about us. You know, it's that word that you listen to every Sunday is through the discipline of your parents, the obedience that you have. I just pray that God's got more in store for you. Life is hard out there, but there's only one way that we can be successful on this earth is by putting our trust, putting our faith in God. Amen. Amen, Josiah. Amen. Amen. Turn to the person next to you. Ilione suma tasinga sa wa fai pelo suma le fa umaile tato ta ponita ya. Ilione suma tasi fai pelo suma lima. So fai lo tus.
le tonga faitau atu o fetala atu Yesu ia te ia wa o nei o toi tu ma le ola o le faatuatua mai ate au e ui lava ina oti ai ola lava ia o tangata ola uma o e faatuatua mai ate au e le oti lava e o i le faavavau po ue tonu mai e le nā mea. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes me, though he may die, but he shall live. Though he may die, we're talking about the physical death. You might die, never know, I might die tomorrow. Even though I die, but I still live because I had faith in Jesus Christ. Amen. Faith. Ai ola tangata AMIOTONU i le faatuatua. Turn to the person next to you and say, e ola le AMIOTONU i le faatuatua. E ola le AMIOTONU i le faatuatua. Amen. God bless your heart this morning as you go about your week. Just remember, the just or the righteous shall live by faith. Amen. In Jesus' name, amen. We thank you, Lord, for your word this morning. We give you all the glory, we give you all the honor. I pray, Lord, that through the word that we heard this morning, that your spirit works through our hearts. Ngā lue lau nganga te tono o mātou loto nei tā. Pēno mātou whaalongo lo o mātou iei aso muli o nei o langata mātou. Tele o le au ese mai whātua. Al mātou ta talo ta mā. That you help strengthen us, increase our faith. That our spiritual eyes will be open and that our spiritual eyes will be focused on you, Father God. Whaftaita mai la upu, vi ia oe. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Amen. Tuna tuia, Pastor Ntau. Ke kilo ko poko poko. Ke no vial va ia ga ka le fat ko tua. E ko ga ka fat ko tua fia moya. E mai el fia wole tua ma ko ni ka. E se manga ia e tupu leo. Le AMIOTONU. Il FAATUATUA. O le AMIOTONU la, e lea masangianga o kalkalangoi. Ngā sia o kala la ititia lea o le upo le atua lea vesea se silonga maana ia. E le tala ia kupu. O le FAATUATUA. Le pe ala e kakaianga i le ulu tala le mea. Tupu le AMIOTONU il FAATUATUA. O mai la, ai FAATUATUA. So se mea le leia te whaia. Amen. E te iloa le atua. E ke iloa foi ele se ilonga e whaia kakualo lofa tangata lea. Ai va ai wa fia ai tangata wole aisana me oyai. Amen. Kasi ngā vaenga FAATUATUA, te iloa FAATUATUA. E ei longa amatanga. E ei le vaenga amata mai ei. E amata ina ua iloa le na whetalai mai. Amen. E amata na ua iloa le atua na whetalai mai. Ya oe ma tātou ala ilona nganga. O le whai unga le FAATUATUA, o le unga, e o le unga e te teltonu, o le atua le na whetalai mai a oe, o ia foi o le atua e whātaunu ua. Amen. E tangata le na whanau to tonu i kupito i le whale o le tupu, o Farao, ko Mose. Amen. Ia e whai mai o le FAATUATUA o Mose, o le popole ai o le lalolangi. Ai wa vea o ia matangata e ti ngā whaatasi matangata o le atua. Amen. Ona waindoa e sili atua le whamanianga e maua mai le atua e ale le FAATUATUA. Nai lo le oa e vave ona mawai. Po o tātou te whātupu. Whaputu e vave ona mawai. O le FAATUATUA e se le mana ia le po ile le wai te le o iloa le atua i o mata. Ai whai maitala Paulo ia Efeso. Ia whapupula ina mata o tātou loto. Amen. Ina ia tātou loa ai, e te lei loa lai, i o mata ia mea le atua, e te loa i mata lo loto. E ala hoena le tupu le FAATUATUA, whai mai a tala a Iakopo. E le mawhai ona tupu le AMIOTONU mai le atua, i le ita o le loto. A oske ziano, tau mawhai e pūlea lo loto a wako ika. Amen.
A so e alo wika mai whai a oi a oi, se ku ia na, ko e ika so e kele ko e masangi. Wa e ika ngai wa pongsan mea, amen, Ai ola whātua, e te ola fia, amen, E te ola fia, ele ai ama se meto e popolei, al pan mea lai te iloa le atua i o mata o le whātua, amen. Lai te lua whio ai ma le atua, mea ngā sa loto te tele ai, a tangata sa i whiangenga tuai, ia mai e voi sa walau nei i whiangenga fōu. Pai mai tala Iesu nga whai a toma, a wai, e mea e voi si mea whai a toma ia. Piu ai whai aku ia, whai mai a le tango ai mea na tutu il whau, amen, O inganga mata mai le whātua o toma. Na wa tango i lima o Iesu, lena tutu i whamalona i tū, whai mai loa lea o toma lo'wali i lo'wa tū wai. Whai mai Iesu, wai whātua langa wa e tango i mea rei, ai amu ia le wa ai mai. Amu ia le wa ai mai, ai whātua mai pea. Amu ia la tātou, te wa ai a Iesu. Ia e mana ia le whiau nita eo, o la whātua i le atua. Amen. Ele o fai atu le fai launga te whātua mai le fai launga. Amen. Wai mā leia tangata o e tau fai tauna. Mā leia tangata e whātua tangata. Ia e whātua ne tangata te uoti tai au tangata. O ai la le si e te whātua iai. Amen. Ngai alu foi le koe sua se sko ia inga se e whātua iai. Ai hapa pe ki whātua i le atua te le pole lava. Pe tu ua oe e tala tus pa ia petu ua o e lauta mama lautina. Ai lai ai, e iai ale atua whatasi moi. Amen. Whaftai le upu le atua mo tātou. Ki le nei tai au. La tātou watu tātou. Whamantunga ia ai whaftai, ia whaau ngā. Awane i avesea le. E sesi le upu le atua wai whalongo iai. E sel tā ua. E iai taimi sa wā pei fo lele whangalongalo i whalongo tangata. Ai tango teu whale lei, e iai ala le taimi te whalongo atu lau whale. Amene Matua tā ua. Ia ngai whaftailo le atua, mai fia le atua. Awai awao o le atua le taimi nei. Mo le taimi le sau. Amene Mo tai au. Ia vei oi matangata e fia le atua. Mai whaftai pia le atua. O leo loo anga le lei mai a te tātou. E le o tu ua e ia i tātou e iai pia whatasi mai tātou. Wa o le whātuatua e te leo ai lai ia le atua whatasi mau e aso umo lo wolanga. Ai te talo fo i lai te talo a lai te lo whafsanga i ma le atua. Tala noa i le atua i le whātuatua. Amen. Wa e te talo le whātuatua. E le whai e le tawata talo fo i lele na alu atua la umutu. Ai lai ai leo whātuatua e leo talitonu le loto. Ai so se mea e le whape se ilonga i tau alwa e su e whaiwhi au talo mo oe. Pe te alu e su e se whai e maria po le asa stangata. O le upu le na tato whaalongo iai. Whātuatua i le atua. Amen. Whātuatua i le atua. E le wa aia le atua e mata o tatou tino. Ai wa aia e mata o lo loto i teimi uma o lo wolanga. Na te le tu ua oe. E fsosani a te oe i teimi uma lava. Tatou watu tatou